Pamirsa Rahina Kaping Kalih Wimbekara lomba tari barongket ring pesta kesenian Bali Kaping petang dasa pitu. Nyolahang pemilet saking 4 kabupaten ring Bali megenah ring panggung Arde Chandra Taman Budaya Bali. Duta Sani Mesolah ingi punika Klungkung, Bangli, Buleleng, saha Gianyar. Wimbekara lomba tari barongket kekosakin pengunjung. Sesolahan ke pertama rao saking Duta Kabupaten Klungkung oleh Sanggar Kayonan Desa Adat Kemuning, Kelurahan Semarapura Kelot, Kecamatan Klungkung. Kaping kali saking Duta Kabupaten Bangli oleh Sanggar Kumarajaya Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli. Sesolahan kaping 3 kesuguang oleh Duta Kabupaten Buleleng, keangganin Sanggar Tribuana Giri, Desa Banyuates, Kecamatan Banjar. Turpini untat saking Duta Kabupaten Gianyar oleh komunitas Seni Kertayoana, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud. Tadi barong anutin kepuruan yani kepercaya pinaka sile tunggil tetamian budaya pra-Hindu, sani pinaka lambang payudan Dharma ngelawan Adharma, sani kebawas Rua Bineda. Tadi barong medaging nilai tradisi saha spiritual, ring sejeroning kauripan ring Bali. Majeng umat Hindu ring Bali, barong kepercaya pinaka Prabawan Banaspati Raja, sang saniwanang ring alas mewah tetanduran, saat maka penjaga keseimbangan semesta. Ring sejeroning nangyang setata nganggen kayu pule, sani kepercaya meduit taksu anut dresta, melarapan rasa pagah tursutinde serada bakti umat Hindu Bali, mejantan barong kenirgai mayang dados saning raksa keselamatan jagat, ake saning nyungsung dados pelawatan ide betara, antuk mekudang-kudang nama sekadi Ratu Gede miwa Ratu Bagus, raris katurang mesolah napak ring pertiwi, nunas persada ide sang yang widiwasa ngelintangin kesenian barong, anutin seni pertunjukan, kesenian barong dados sile tunggil sesolahan pepurit majeng pecinta seni ring Bali. Nanging barong sani kesolang wanta profan nenten lintangin upacara mewah upekara, sekadi ide betara sesuunan. Indrawan Bali TV.